Hlakata ku sona makame nkarhi luwa se a va dumini leswo swo se swi la ta komba ku a hi ta yi ra diamond loko se za ku yo ku xikwembu xa a va fane va nyikana chance xikwembu xa nrhani a nga va kona chance yayi a nga ri kona hi chaka ku mina hanyi nkarhi wa matswabemuda wo kate ko hanyi ka xita lexi ni hava matswabemuda oyini loko ni tsundzuka ya ku humesa album yin'wanyana ya na swi tivaka mi ta ku i volume 3 hamba ku ri 2 eliya biya maseve i munghana wa kahle na mi byela mina sweswiya swo taniya ku ya rini ne ya squeeze va kombisa ku va le ku xaviseni ka ti-all-star tinharhu ta white sane swi tivi ku a va xavisa ta hikuva before mi hi byela leswi mi lavaka hi bye swona ni lava ku lunghisa cawuke kun'wanyana cawuke ka last episode ani mi te mi xikwembu a xi rhandi leraro loko a lo hanya ni mandani nga tswariwangi cawuke kasi n'wini wa ri cause volume 1 la nga ta va nga yi tivi u ta va kha hemba kumbe xana a nga hanyangi hi minkarhi volume mani ya maya so maka ya a yi dumi ngopfu na mina hi tivi xa ka Mswane ka kokwani MC ka va Mabevana hiko la hi tiva ku ri na studio na le ka DJ Choir mara hi ku ni fiki ni DJ Choir va tshama ku tshama ka Mkhomi ka Mkhomi ne le ka Mdavula ku ikulu le ka Mdavula ka khari yan'we loko Mkhemi ma ha record a tokoto studio amzange mi tikuma mpeleliwini kumbe mi tikuma Mkhemi famba hi ka Mdavula Mngano wesoleo titsalo totane utikuma kwi Mngano wesoleo titsalo totane utikuma kwi Skalango wesoleo salo totane utikuma kwi Mani maga mumino laga sole mativa minaja Nasikwiza mwino laniwane mativa mina nuna Sole magamu titsalo totani utikuma kwi Swakala leswi u hi kombaka swona Tokoto a yi kule ya mahlweni u kurisa rixaka Soli Swakala leswi u ni endlelaka swona a ni xaka ra wena Soli ho hlangana swivongo mara leswi u swi ndlaku swi kala ngopfu Soli titsalo totani u tikuma kwihi Swakala Soli leswi swi endlaku nyamuntlha na tiveka hikwalaho ka wena a va ni tiva vo tala kambe va nga ni tivi hi swona leswi ni swi endlaka nyamuntlha na tiveka Soli Makamu hikwalaho ka vukona bya wena na tiveka Makamu va ni tiva hi vuqambi namuntlha khale a va ni tiva hi ku xuta tifoto va to langa swa ku va ni vitana ku ni yini Swakala leswi u swi endlaku Swakala Soli Makamu Hakuamukela eka Oscar Makamu na Majuvan Sisters YouTube channel. Seketela nsimi ya wena hi ku subscribe. Makamu ku na swin'wana se ni sungula ku tshama na n'wina ni le ku swi observeni ngopfu a ni swi tivi ku swi nga va swi vangiwa hi ku hi nkarhi luwa All Star loko yi va fashionini n'wina a mi nga yi afford because ka current life ya n'wina swi tikomba ingaku ma lwa nyimpi liya ya khale ya ku xikolokolo mi fanele mi va mi kha mi mbala All Star even though yi nga ha ri fashionini a ni swi tivi ku mi yi mbala hi mhaka ku hi nkarhi luwa a mi nga yi afford kumbe a swi endlisa ku yini na hi chaka no ta mi pikini kahle a ni mi pikanga hi mhaka mi nona ku tiva ku mi nga ali mi omeleli ka xilo lexi xi nga trenda khale xi hindza phe n'wi mi omeleli ka All Star hi mhaka hi chaka okay nkarhi luwa wa yo a mi afford nkarhi wihi wa yona ku na sweswi kona a ni hi mhaka hala ko ma 2006 a ka ha ri ko All Star ya ku fika yi ri fashionini ne mara All Star yi hindzeliwini hi mhaka All Star yi se tshama hindzeliwa hi chaka okay a yi se tshama hindzeliwa mara a ya ha ri fashionini leswiya swo so hi chaka ni ni zini nga va na yona All Star okay mara a yi nga ri ya mina a ni nyikiwe hi board okay n'wana Manuholo so
All Star liya izini vangela ku huma leswa swa lexikulu swa tikhonsunyana leswi. Okay na swivo. Cause vambala nenge utsongo ka wa mina swi langutaka ni ri na nenge unkulu ka wa vona. So loko va nyika All Star liya ni mbala swi ni tikelini ku vula ku ya ni manya amjaku va nga ta mtekela ani ku ta ntekela se yini manyamanyisa sweswiyani iza yini humesa nyana tikhonso. Okay. Ni mbarile ka ndhaku mara mina a ni nga afford ku yi xava. Okay. Na mhana va nga afford ku yi xavela yona. Okay. A va yi xavela Kayo Star veri ku na xin'wana ve Mississippi River ni nga tshama ni va na xona. Se daso swi mphikelela ku milwanyi pili ya khale liya. No loko se ni kota ku ti xavela mina ni a ndzi byeli ku All Star a ni nge mbali because ya tika. Ku na vanhu van'wanyana a ni tirha na vona loko va ni vona mbali All Star na sweswani va ti vutisa we All Star ha tiki na. Okay. A ni nga yi lavi. Na mtwisisi. Hi mhaka ku yini vavisini le ndhaku and then mi vavise mhaka ku a nga ri size ya a nga ri size ya maswa ku munhu wo tlhariha wo endla yini mhaka munhu wo tlhariha loko a ri na vomakweni loko va ku vitana va ku tana haleni u ta teka timpahla ne a wu ringeseli laya va ku nyikela ku ko la ka sini u fane u teka u ta ringesela ka because loko wo ringesela laya loko yi nga ku ringani ve raya le vheta u yi siya ende ku ri ku a yi ta ringana wun'wanyana wa makweni ku hi kaya. So okay. Ichauke. Pembula ku mani tlhari hayi mhaka ku ani vuli mhaka so a swi dzikele mhaka. Okay ni byeleni laha mhaka mina ti All Star tingani ta white ntsena ti nga ti fika 5. Okay ti nga ti fika 5 ani mhaka ti All Star ta n'wina each and every time na sweswi midloko All Star to ka nga va kombi ne ti All Star ta n'wina each and every time ti va ti basini ti ri clean hi n'wina mi ti hlantswelaka All Star no ti hlantswela mo ti hlantswela mhaka ku na post no ka ni nga ha swi tivi ku ya rini ne ya squeeze va kombisa ku ve le ku xaviseni ka ti All Star tinharhu ta white sa ni swi tivi ku a va xavisa ta hikuva na makwenu swi endleka va kha va xavisa ta makwenu wa white hikuva mi nge xavisi All Star ya mina nga twananangi a va ni hlantsweli va nga ta ku ve va karhi ku hlantswa hlantswa yi nexe. Okay mhaka mina mo ni mi byela ku ka era leyi ni nga hanya ka yona ni twa ni kateki ngopfu ne lexi xi endlaku ku ni twa ni kateki ngopfu i mhaka ku number 1 during my lifetime ku vi na World Cup la South Africa ne ku vi na group ya Mafenya Brothers la hi nga sungula ku vona music ti stories swa Xitsonga ne ku vi na Limpopo Poison kumbe ku vi na ni hanye ka generation ya Benny Mayengani ya vumantshwa ni nge yi katsi ngopfu because a ni ri ntsongo man twisisa se ni twa nga ku swilo leswiwani swinharhu leswiwani vanhu lava va nga hanya before kumbe lava va nga tata after generation ya hina ni twa nga ku kateko lowuwani va nge wu kumi ngopfu kumbe va ta va wu lose ngopfu se a ni la ta cheka ka site ra n'wina ku hi swihi leswi mi twaku yi nga ku mi vi na kateko hi mhaka ku mi hanyi hi nkarhi wa so a ni mi ni twi mi ni hlaya South African World Cup ni hlaya group ya Mafenya Brothers ni hlaya na Benny Mayengani ku ni hanye generation ya Benny Mayengani ene vanhu lava nga tata damana nga ha ri kona ni twa nga ku kateko lowu hina hi nga va na wona va ta va nga ri na wona swa n'wina ke le mi vulavula ingaku mani nga hanyi ka wona nkarhi walowo n'wina mi vula swa n'wina hi mhaka Ichauke mina hanyi nkarhi wa Matswabemuda wo kateko hanyi ka generation ya Matswabemuda mavona loko ntsundzuka lembe rin'wanyani a ku ri na kulukumba n'wanyana a va ku i Giyete a cina xibelani. Okay. So a cina tinsimu ta Matswabemuda loko ti bandwa ingaku ku na Matswabemuda a ni ye ku tsutsuma mutini luwani Ichauke ni kuma ku ri nekesi ko va na n'wanuna a nga ti sasekisa yeah. Okay. So ni ta ku ni mina nkateko hi ku
ni hanyi nkarhini wa Vamasa Bemuda, ni hanyi nkarhini wa Vaxinyori, Thomas Chauke dokodela. Okay. Leswi swin'wanyana ni hanyini ka swona leswi mi nga swi hlaya na n'wina se. Moni nga. Mini tinyungubyisa hi Mafenya Brothers na Red Cup na Ben Mayengani ka generation ya mina. Okay. Avuxeni Vatsonga va ka hina loyi a vulavulaka haleni i Rodwell Chauke. Haya mahlweni na episode ya hina la se hi nga huma ka vutomi bya scene ya hina la se hi lava ku sungula timhaka ta music. Hi twa ku music va sungule kwihi, swi fambisa ku yini, swi fambisa sweswiya. Avuxeni makam. Ahe Chauke. Mpfukile minjhani? Hi pfukile. A no endla hi vomu leswa so ni rhanga ni nghena mhakeni ni nga mi xowetanga. A ni munhu un'wana na un'wana na xikili xa yena xa ku ndla swilo. Se a hi la ku ba hi xikili xa hina xa nyuwana ende hi nga ze hi kopelana. Na hi kopeli munhu. Makam. Yeah. Namuntlha hi lava ku sungula timhaka ta music ne. But before hi sungula timhaka ta music hi milweri. Ku na swin'wana mi lavaka ku swi vutisa kumbe mi lavaka ku hi byela swona before hi sungula timhaka ta music? Before mi byela leswi mi lavaka ku hi byela swona ni lava ku lunghisa Chauke kun'wanyana. Chauke ka last episode ni mi te mi xikwembu xa rhandi. Mata loko se ni kha ni langutisa ni timani vulavula njhani loko xikwembu xa rhandi. Chauke mi nga se heta Chauke yi mani heta ku sungula ni ta tlhela ni vuya ka n'wina. Mi xikwembu xa rhandi Chauke. Kahle mini yo rhandiwa hi xikwembu ku va ni ri kona Chauke. Okay. Normal ni a ni nga mi byalangi leswi. Ni xo ku mo swi tiva namuntlha. Okay. Mani fani nga beburiwangi. Ne. Ni vula ku a ni fani nga ri kona misaveni leyiwa. Se ni rhandiwa hi xikwembu n'wi mi nga ni byeli ku xikwembu xa rhandi. No, bonani. Why ni vula so ani? 87. Ku vi na sesi. Okay. A ni n'wi tivi. A ni nga ri kona. Leraro loko a lo hanya ani. Manda ni nga tswariwangi Chauke. Kasi n'wi mori. Chauke. Ku vi na sesi 87. A nga hanya. Ivi a lova. Okay. Loko a lova ku na leswiya swa ku basisana. Loko va basisana xikwembu xi va sula mihloti hi mina. Se swi lata komba ku a hi ta yi ra diamond loko se savo yo hanya. Hikuva a va fane va nyikana chance. Xikwembu xa rhandi a ndzi nga va kona chance yi a ndzi nga ri kona. Okay. Maka ma swi ta ku why a ni ku xikwembu a xi mi rhandi ne. Vonani a kaya sweswiwani. Ku na titombi tinharhu. Okay, ku ta Joshua di fika di teka xo sungula. Ku ta Mgewu di teka xa vumbirhi. Ku ta Papa J di teka xa vunharhu. Misala na mani n'wi kaya? Na nsati wa mina. Merito. Se ndyangu wa loku kuleni sweswo. Dasona ku xikwembu. Fiwa hi n'wi vekeni nyana beceni. Yi la ta gungula ku vekiwa njhani beceni a ri n'wana wa mina. Chauke xi so swilo leswi. A nge swi kota ri yexe fi ka xivongo xa ka hina ni. Vavanuna va kalakala. Ne. Ni vula ku ni pfanti inana hi sweswo ku hayi no tala even a ku taliwangi ka xivongo xa hina. Xi so mukhalabye la nga tswala papa ni. Okay. U tswariwi na vavanuna vanharhu. Lero a ri wa vunharhu yena. Kumbe u vi wa vunharhu ka vavanuna lavaya hinkwavo ka vona. A va ri 3 ntsena. Okay. Ivi afika tswala n'wana na wun'we. Okay. Na titombi. Ya swa twa. Ma yi twisisa ni? Ma yi twisisa. Ivi ku tswariwa na mina. Iso. Ni nga na wali. Iso ri ku va nte xikwembu a xi mi rhandi maka. A lava ku za hi fika kwala ka. Namuntlha ni jumeliwi. Emler commentani kumbe mi hi vutisa swin'wana hi ta kota ku sungula. Xivuso xa mina xa ka Makamu ne. Ku hi vulavuleni hi mani, hi vulavuleni hi papa. Na muti na yini. Mala ka papa ku na xin'wana ni nga swi twisisi ku papa Makamu va hanya kumbe papa Makamu va kona. Hikuva a tshama hi ku hi ya Jim Jones ya ka papa kumbe njhani. Ku tatisa ka xexo ne no ka ni nga ha xi tsundzuki kahle mara ni vutisi xivutiso ka last episode ni ku hi Makamu
andhaka ka loko mhani va lovini vuxaka bya n'wina na papa byi njhani ivi ku vuxaka bya mina na papa byi kahle na sweswi bya ha ri kahle laha swi nsina question mark ni yo chava ku endla follow up hi maka na swi lava ku mi endla ku mi tlhe mi tlhelela mi ya swi twisisa kahle ku ni xi hlamurisi sweswo na hlamurisi sweswo ni right byi kahle na kwala va nga tlela koho se ni basi papa va lovini okay ku nge vuwi munhu ka ha ri na swin'wana emlweni okay nga va langutisela va ta va kona okay to ka ni nga swi tivi ku rini okay emahlweni ka channel leyi swa ha tele leswi hi nga ta dyondza ivi then swa broad channel hi khensa swinene ni tshemba ku swi ta saseka swinene ti teletele tikhomenti letiwani okay ku na yin'wana yi nga nyamalala a yi postiwi mahi va okay you nga va yi vulavula hi ku u ni hakela 17,000 tata ni ta ku interviewa mina ku swi ta nyoxa swa wena i mani mahi vava sure mara ga ku ni voni comment yin'wana ni voni comment yin'wana yi comment yi ku u ta na yona 17,000 ya ta ku hakela hi yona then na va ku hemba tip va ku hi kona kwala ivi then ku na n'wana ve Salvito muwayo wa ku onge ni swi endla hi mbilu yo vava va vula leswa channel and timbilu ta hina ti yo basa pa a ti vavi unless no nga ti makam ya vava ya n'we vavela yini okay emlweri ano mukavanyeta kumbe ata ntwa nga ku ti tele ngopfu ta tele ne okay ivun'wana ku i Judas Malaja ku nkombela nhlamulo ya Sundowns Magazine FC anti kwa titlanga le Sundowns Magazine no tsundzuka le ya final loko Magazine xi teka cup maybe ku laveka ti result teto antivi then tsako bi man great interview no any blind ku vutisa na case conversation ya hala na keep it up thank you ete makamu ta magenge ya lo anga boy ya lo ete makamu lani voice ya makamu ifana na ya dada loko ihlayeka man dada khundula khundula dada under the so swa mufana swi personal ngopfu man I'm sure ku anitwisi kahle kumbe yila ku swi swi personal ngopfu ni shoko ya leyi twela chawuke ku siku rin'wana ni nga kuma xibakele vudzelo ra yona stepisi lexa vangwini okay kasi va ri swo chika ndlwini hi loko swi lise ku yini a va endla nkata la then chapa loyi hi mani ya loyi a nga dlayi questions yaloye nga ku hi n'wi lavaka yaloye a tata hi interview then matimba chawuka hi siyitela swin'we kwale foleni long middle okay kwala zinjiva tela na kona ku ri god leaf then matutsi kwala ka xitepisi hina va khale nyana hi ku twini makama lero ni vulavula na vatswatsi kahle kahle la nga ni twangi ku swi vula ku hanye minkarhini ya mafenya brothers mi sweswani swi tivi makamu yi nge he pfumeli ku makamu va ya hlavela ka n'wana no khana yi hlavelisa musi kumbe va vula leswa swo n'we mi nga ri kona makamu
Okay, continue. Linton Maltevula, Joker Yawutisa, I'm enjoying this interview. Na case. Nasibona ekhaya kukumuka fe. And then umwana ko very engagement itliwa na ika pen ya leyo ya yo boy mangwa. No. Oh, white lava nga hanya minkarhini liya hina la. And then everything that's mara cha tlhago ya mara cha ka sa Jacob Zuma madoda kasi swi kwi. Kuna ngoni lava ko ya ka chawo kana yo. Jacob Zuma me la kha ka president ya South Africa na. Wanga kule ice cream ka ku moyina vela mi ngo ta mi hlambetela le. Yeah, you can still okay comment le. Akwana le you cameraman balance the lights. So on in the streets because ana ka kusulungisa sweswo. Mina ngwana commenta Colin Randy morning esini lava xikipa xexo I mali muni. Xikipa lexi xa munhu ya maka msho famisiwa. Lexi ngindla ku 300. Okay. Swi endla ku ri vo van'wana va nga ni hlamula ku a vikini. Okay. I ku va na Jafta Xipambana va fa comment ku actions speak louder ivi mi ku mi very sorry mara still action ta mani ku va different va hlamula ya kona va ka ava comment la ka kona va ka maputi na Okay. va komisa ku hambi n'wina mu mani va ke soto ku ke swilo swi cincile ya mahlweni. Nyimpi nga heli ma ha ri ndhawu yin'we. Wena u fanele u yi balansa. Okay. The one I'm going to try. Yeah, ciao ke le. Ani kombe ku vutisa. Rodo ciao ke va tekini. Ni tsaka chomi ya mina. Oh, Nga hlamula sayidini yaloye. Ciao ka veseteka. Okay. Anhlamula maratiso. What is the use you want to nitekini nga teka? Hayi. Se ku dan ko na yo hetelela ai comment ko va YouTube video yi nga posta swa ka TV. Oscar Makami copying from Sol Makami lyrics and channel content. So to komba khahla ko Oscar Makami u kopela Sol Makami ka swilo hinkwaswo tingoma lyrics na leswa channel site ku ai fa ina lo channel ku bodo le channel na Yaloye loko a swi tiva ku channel yi kulu ka liya a yi vulavulaka. A nga ta swi vulavula sweswo. Futhi swo la ku duma swin'wanyana I manxa ka Chauke. Makam le kulweni. No, mon ringesa ku va hlamlela ne. I believe ya mina xin'wana na xin'wana as long xi ri commercial ne. Loko ku ri ku va xi endla ka makhelwana. Na we u nga xi endla xi va beneficial, just do it because hi hanyela switsongo ngopfu ende ka swilo leswi hi swi hanyelaka mali hi yin'wana ya swona leyi hi hanyelaka yona, and then ku ta nghena leswiya swin'wana. So whatever we are doing swi commercial na music lomu endlaka u commercial. Nde ku na van'wana va nga sungula va swi endla. Okay, behind the camera na Mgeu the Junior ina Mlweri ina Joshua antiku Joshua didumi. Okay, Joshua didumi kambe bolambambu very makambe ka bolambambu sugar ina sugar la ku bula swo venge ritivi loko ma ku Joshua ina sugar. Okay, maka ai sunguleni ta career ya n'wina ya music ne. Na ta cheka ku loko mi sungula music ama ha ri n'wana wa xikolo. Ya loko nsungula music a na ha ri n'wana wa xikolo. America grade ma? Ni ri ka grade 10. Kwala ni nga yima kona. Okay, America grade 10 ne. Mi nga va mi sungule music ri? 2007. 2007. Album ya n'wina yo sungula mi endle 2007. Ni record 2007. Ya huma 2009. Okay, mi sungule mi album leya mi record kwe? Atokoto studio. Atokoto studio ne. Ni la ta cheka ku
Tokoto studio xi le ka Mdavula I studio xa Sol Makama so exactly okay ni la ta cheka ku Tokoto studio xi le ka Mdavula ne n'wina mi tshama ka Mavambe a ku ri hava studio swin'wana la kusuhani leswi a mi ri na access ka swona kumbe a ku ri ku navela ka n'wina ku miya recorder a Tokoto studio or it was a last option ku hava kun'wana nga ko because ni believe ku hi minkarhi liya studio a swi kala a swi fani na sweswiwani vo mugeu byo ti kume computer isuka lo ze byi chela Windows ya kona yi sukile okay antiwe ni xi komisa ni xi lehisa xi lehise loko na ha ri xikolweni a ni ri munhu wa ku tsalatsala loko za hi wisa laha ka June layani okay buku ya mina mi kuma ku hala yi le ku tsaleni ka tinsimu hala hi busy swa xikolo lera ra ku loko hi suka hala ka June swi endleka ti ya hlangana xikarhi ku ni ku tsalatsaleni ku ri loko mi sungula swa xikolo hala kun'wana ku ndliwa swa mina mara okay ni byeleni laha ndza mi se xihlamula ne ni byeleni laha swi mi fikelele njhani ka ku mi identify ku mina yi nga ku ni tlambi mi because phela vana vo tala ne va boha hi ku a va swi tivi ku gift ya vona kumbe nyiko ya vona I yini mi kuma ku n'wana u na nyiko mara ku u na nyiko ya yini a nga swi tivi mi fiki njhani laha ka ku mi swi tiva ku mina nyiko ya mina ingaku I ku yimbelela swa hlamarisanyana naswona hi mhaka yina ni nge vuli ku ni tshame ni tirha na munhu ivi ni swi vona ku na swi kota ku yimbelela ku na van'wana I tinqambi because a va beka ka van'wanyana van'wanyana a va ri vacini va tinqambi ivi va heta va ku ni ta va nqambi na mina hikuva va voni ku luya u dyela ku fika kwini un'wana ku ri nsati wa tlambi a ni vulangi munhu mara no vula ku un'wanyana vutlambi bya yena byi sungule hi mhaka ku a ku ri nsati wa mani wa nqambi swi famba hi ndlela leyo mara mina ku ve hi ndlela leyiwana ni as a man u tshama ni kha ni ti tsalatsalela ni mi byela ku loko ku ta lova Matsube Mudani ni n'wi rilele ni demani nga n'wi tivi ne cause a ni ri na milorho ya mi vi na ka teko n'wi vo na ha ri ta kona ni ri na milorho ya ku siku rin'wana maybe ni ta n'wi vona a ma ta hala ka Mavambe a bolweni a ma xavi Mavambe Islanders na Gezani okay kahle ya Gezani a va ta okay ma vona sweswo loko u ya ground siku leri wo yaku kuma va ku hi la moya hamile ku fambeni a ni zangi ni nga va na kateko lo so a ni tsala tinsimu ni nga swi tivi na ku risimu ri tsarisiwa ku yini ku hala nga ni dyondzisa ku tsala risimu okay mano ti tsalela sweswi ni nga ku swi tsaleni se siku rin'wanyani a ni ya vona misa n'wa Brahmin u lovini ingaku vanghana va mi vo tala nga ku va lovetelile ku nga lovi na mina swi nga ha tswa ku famba mulweri so a ni ya vona misa n'wana gift then loko ni suka ka vona ni ndele ka kulukumba un'wana va n'wi vitana Ximoza Moses so mba Ximoza a ri ku tlangeni ka demo ya yo okay se ni fika ni tshamanyana laha ka yo ni vutisa ku chayimani hikuva ku na misongo wala ka Mdavula hi Sol Makama hi nkarhi lowa Sol Makama va nge se duma ku duma njhani loko mi ze mi ya vutisa ku chayimani nga hi swi tivi ku I munhu loyi a ti chayelaka kumbe munhu loyi a kotaka ku chaya cause volume 1 la nga ta nga yi tivi u ta va kha hemba kumbe xana a nga hanyangi hi minkarhi ya volume mani ya Maya Sol Makama ai dumi ngo na mina hi tivi that's why ni fika kwalano okay so loko ni yingisela swilo leswi swi tlangiwa ni twa swi ri kahle se ni ku na swi lava ku ni nga endlana ni nga recorda mara a ni swi tivi ku ni nga tikuma ni swi endli kwini eve yi ku mixona ni serious na tisimu tiko ni vulavula hi ku landa buku okay ni vuya na buku liya yi fika yi tlanga demo liya loko yi tlanga risimu munghena ni vo ku mi ta nghena no a ri nga yimbeleli risimu leri hayi a ku ri ti-instrument ntsena okay a ndzi tshama ni yimbelela munhu a ndzi tshama ni yimbelela
swi twa hi munhu ku na yimbelela a ku ri leswi swa ku loko u kha u titsalela kha tin'ungutela u ri wexe so ni yimbelela risimu ni nga fiki makumu just ni ri yimbelela nyana yi ku mba swona se no mina ni titwa nyana ku mba swona loko ni le ku endleni ka swona se ni ku hi ku hi 20 rin'wanyana because before ni fika laha ka ku yimbelela hi khoma buku la yi ri mi nga swi yimbelela sweswi mi nga swi tsala na se ku next yi tlanga rin'wanyana ni nghena hi chawuke ni ri bayi ku swi la mi tihlanganisa na mkulukumba loyiwani a nga ze a hlupha studio hi tiva xa ka Mswane a ku ri xa mani xa ka Mswane xa ka Mswane ka kokwani MC ka va Mabevana hikola hi tiva ku ri na studio na le ka DJ Choir mara hi ku ni fiki ni DJ Choir va tshama kwihi va tshama ka Mkhomi ka Mkhomi ni le ka Mdavula hi kwihi kule le ka Mdavula so hi ku ni fiki ni kuma ni refereliwa ka Mdavula hi loyi a nga ku endleliwa swilo ni swi vona se ni ku problem ya mina a na mali tiko a nga hluphi loko mo vulavula na yena mitatwanana so din gati nambara ximoza ta solumaka ntlhava call hlamuseta ku imimani 1 2 3 tiko a ku na problem tanani hi weekend hi weekend ni ku buku ya mina Mdavula hi taxi kumbe milenge hi taxi ku fika Mdavula milenge sweswi ni nga fika amzangi ka khari yan'we loko mkhe ma recorda a Tokoto studio amzangi mi tikuma mpeleliwini kumbe mi tikuma mkhe mi famba hi milenge mi ya ka Mdavula hayi ni nga ta peleliwa ni ya fika ka Mdavula ne lexi ti nga ni vutisa xona yite mi twi mani ku na chaya to be continued. Vamakwerhu wa mina hi khesile ku va mi hi kondzelelini mi ti nyika nkarhi wa n'wina mi hi sapoteni ku ya mahlweni ku vona ntlambi ya n'wina yi kula yi fana na tintlambi letin'wani swi nida support ya n'wina ha khensa swinene mi nga rivali ku subscribe mi klika na xibathona lexa xo endla xitlokwani lexiya ku endlela ku nkarhi hinkwawo loko hi uploada tivhidiyo mi ta hatla mi tikuma lexi hi mi tshembisaka xona hi mi tshembisa ku swi nge endleki swi nga endleki tanko hlalele channel ya wena leyi u yi rhandzaka ya Oscar Makamu na Majovani Sisters. Leyi i Dayimani.